Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM mu biyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Mwiriwe mwebwe mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango, turi kwa kane igenekerezo rya 21 z'ukwa gatanu 2026. Mu ncamake y'amakuru tugiye kubashikiriza. Ikiza ca Ebola mu soko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo kirabandanya kirandaranda, aho abantu bashasha 51 bemeje ko bayanduye. I Bukavu naho hakaba umuntu yemeje ko yahitanye nayo u Rwanda rumenyesha ko rugiye kubandanya ibikorwa vyarwo byo kugarukana no gucungera umutekano mu gihugu ca Mozambique. None bizogenda gute ko rutazongera kubona imfashanyo yatangwa n'ubumwe bwa Buraya? Bahisemo kujya mu bintu byo gushinja u Rwanda ibintu bidafite aho bihuriye na intervention yacu muri Mozambique. Niyo mpamvu rero twahisemo guhagarika kubasabye inkunga. Ubu ngubu rero tukaba tuzakorana ku buryo butaziguye na Mozambique. Tubafitiye kandi n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri kwa kane. Amakuru ahagarariwe na Latifa Mutesi. Idoni nyuma y'amakuru avuga hirya no hino ku isi dushikirizwa na Anne-Marie Niramiza. Itsinda ry'abantu barakaye ryakongeje ibitaro byo muri Bunia muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'urupfu rw'umuntu ukekwaho kuba afite indwara ya Ebola. BBC yamenye ko inshuti z'uwo muntu zateye ibitaro bizigerageza kuvanamo umurambo nyuma y'uko abavuzi banze kuwutanga. Muri ako kavuyo abarwayi 6 batorotse, barimo 3 byari byaremejwe ko barwaye Ebola. Ubu abakozi bo mu bitaro bikingiwe n'abasirikare n'abasirikare na polisi bagerageza kugarura umutekano. Abategetsi bavuga ko icyo cyorezo kimaze kwica abantu basaga 150, abandi basaga 600 bakaba bakekwa kuba bafite iyo virusi. Ibihugu birenga 20 ubu byamaze kwamagana Israeli nyuma yuko Minisitiri ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu Itamar Ben-Gvir ashyize ahagaragara amashusho agaragaza abafashwe mu itsinda ry'abari mu bwato bajyanye imfashanyo muri Gaza, aho bafashwe nabi rero ndetse bababuza uburyo nawe agaragara abashinyagurira. Ibihugu byinshi byasabye ibisobanuro abahagarariye Israeli ku bikorwa by'uwo mu Minisitiri. Ubutaliyani bwo bwageze kure burushaho gusaba umuryango umwe bw'Uburayi gufatira ibihano Ben-Gvir, bavuga ko yahonyoye uburenganzira bw'ibanze bwa muntu. Aba bantu basaga 400 bavanywe mu bwato batewe bari mu mazi mpuzamahanga, hanyuma rero baterwa n'ingabo za Israeli. Kuri ubu bose bakaba bamaze kuvanwa muri Israeli. Imiryango y'ababuze ababo ku mpanuka y'indege ya Air France yabaye mu mwaka wa 2009 yakiriye neza icyemezo cy'urukiko cyahamije sosiyete y'indege ya Air France hamwe n'uruganda rukora indege Airbus icyaha cy'ubwicanyi butagambiriwe. Abantu 228 bahasize ubuzima ubwo indege ya AF447 yavaga i Rio de Janeiro yerekeza i Paris yagwaga mu nyanja ya Atlantika mu gihe hari umuyaga mwinshi. Urukiko rw'ubujure i Paris rwatesha agaciro icyemezo cyari cyarafashwe mbere cyari cyagize ibi bigo byombi abere. Perezida w'ishyirahamwe ry'imiryango y'abahohotewe Daniel Lamy yavuze ko ubutabera bwakozwe, anasaba Airbus ndetse na Air France kudakomeza kujuririra uru rubanza. Ibyo bigo byombi byagiye bihakanira kenshi ko nta shingiro ry'icyaha bihuriyeho, ndetse banavuga ko impanuka yatewe n'ikosa ry'abapilote atari ikibazo cy'indege. Amakompanyi y'indege yo muri Nigeria yazamuye igiciro cy'amatike kubera izamuka rikomeye ry'ibiciro by'ibitoro mu gihe ingaruka z'intambara ya Amerika na Israeli muri Iran zikomeje kugaragara. Muri Congo Brazzaville ho bahuye n'ikibazo gikomeye cy'ibura ry'ibitoro. Ni inkuru ya Shinganyoka mwumva mu ijwi rya Latifa Mutesi. Amakompanyi menshi y'indege yo muri Nigeria yakubye kabiri igiciro fatizo cy'itike nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru cyo muri ako gace The Guardian. Nubwo ibiciro by'indege kuva kera ari ikibazo gikomeye mu ngendo z'indege muri Nigeria, kuri ubu kiratizwa umurindi n'izamuka riherutse ry'ibiciro by'ibitoro ku rwego mpuzamahanga kubera intambara iri mu burasirazuba bwo hagati. Ingaruka z'iyi ntambara kandi zageze no mu murwa mukuru wa Republika ya Congo Brazzaville, aho bivugwa ko bahangayikishijwe n'ibura ry'igitoro, aho imirongo y'abagishaka aba ari miremire kandi kamara iminsi kitaraboneka.
Muri Kenya naho mu ntangiriro z'iki cyumweru habaye imyigaragambyo y'iminsi 2 yamaganaga izamuka ry'ibiciro by'ibitoro. Abayobozi b'Uburusiya na Belarusi bakoze imyitozo ihuriweho ijyanywe n'intwaro za kirimbuzi. Ni imyitozo yakorewe ku butaka, mu nyanja ndetse no mu kirere. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko iyi myitozo yamaze iminsi 3 igahuriza hamwe abasirikari 64 ndetse n'ibikoresho birenga 200 bikaba ari ibyohereza za misile. Perezida wa Belarusi Alexander Lukashenko yavuze ko izo misile zifite ubushobozi bwo gutwara intwaro za kirimbuzi ari imashini yaramaze igihe kinini arota. Perezida Vladimir Putin we yemeje ko intwaro za kirimbuzi zigomba gukoreshwa nk'umuti wa nyuma. Uburusiya bwohereje misile za kirimbuzi muri Belarusi mu mwaka w'ibihumbi 2023. Bernard, urakoze Anne-Marie. U Rwanda ruvuga ko rugiye kubandanya ibikorwa byabwo byo kugarukana no gucungira umutekano w'igihugu cya Mozambique ku mafaranga azotangwa n'iki gihugu aho gutangwa n'ishirahamwe rya Buraya. Imfashanyo y'ishirahamwe ku Rwanda muri izo bikorwa izorangirana no ku kwezi kwa gatanu, kandi nta mugambi uhari uko rizobananya kwitanga. Ku mushikiranganji w'u Rwanda George Migendanire Olivier Nduhungirehe, ubu Mozambique niyo izohora imenya iyo amafaranga y'ivyo bikorwa azova. U Rwanda rwarungitse ingabo muri Mozambique kuva mu 2017, ubu rukaba rufise abasirikare n'abapolisi bagera ku 200. Mukanya navuganye nawe ansobanurira uko iyi ndinganizo nshasha izokora. Twagiranye amasezerano n'igihugu cya Mozambique, nicyo cyadutumiye kugira ngo tugifashe kugarura umutekano muri icyo gihugu. Iby'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe ni uko twize kubandikira kugira ngo batere inkunga ibikorwa byacu kuko nabo babifitemo inyungu. Abo twize twandikira uyu mwaka twabandikiye inshuro 2 nk'uko mubyibuka, bakaba baraduteye inkunga ya mafaranga akaba miliyoni 20 z'amayero inshuro 2. Ariko uyu mwaka rero ntabwo twasubije kuko twahisemo no gukorana na Mozambique gusa, hanyuma Mozambique akaba iyo ishaka inkunga, kubera ko nk'uko mubyibuka mu gihe twari twarasabye inkunga y'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe, aho kugira ngo baganire ku kibazo cy'umutekano muri Mozambique, baganire ukuntu badufasha mu kurwanya iterabwoba, ahubwo babigize ikibazo cy'u Rwanda. Ugasanga no kunenga u Rwanda, bagatanga ayo mafaranga bajiginwa. Rero twaravuze tuti ntabwo tuzongera gusubira muri ibyo bintu by'uko abantu bafite inyungu umutekano muri Mozambique n'inyungu z'ubukungu muri uwo mutekano, aho kugira ngo barebe icyagirira akamaro abaturage ba Mozambique, icyagirira akamaro ubukungu bwa Mozambique ndetse n'icyagirira akamaro bo ubwabo n'amasosiyete yabo, bahisemo kujya mu bintu byo gushinja u Rwanda ibintu bidafite aho bihuriye na intervention yacu muri Mozambique. Niyo mpamvu rero twahisemo guhagarika kubasabye inkunga. Ubu ngubu rero tukaba tuzakorana ku buryo butaziguye na Mozambique. Mozambique niyo izobaha ubwo buryo bwose bukeneye. Ibikorwa ingabo z'u Rwanda zizoba ziriko zirakora bizoba ari bimwe bibandanya canke bizofata iyindi sura? Ibikorwa bimwe turakorana neza, kandi twahisemo noneho yuko dukorana ku buryo butaziguye, akaba aribo bashaka funding, kuvuga bashaka amafaranga agenewe mu kubungabunga ibyo bikorwa. Ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda bizobandanya gushika ryari? Ibyo ngibyo bizobandanya kugira gushika igihe ibihugu byombi Mozambique n'u Rwanda byumvikanye yuko ibikorwa bidagikenewe. Hanyuma kumbure ingabo z'u Rwanda zizobandanya zingana uko zingana canke zizogabanwa uko? Ikibazo kireba u Rwanda na Mozambique tuzakomeza tubiganireho, turebe ibikeneye gukorwa, turebe uko umutekano wifashe no kugenda wiyongera. Kandi ndagira ngo nakwibutse nuko na intervention yacu muri Mozambique harimo n'iyo gutoza ingabo za Mozambique kugira ngo igihe nikigera nazo zizabashe kubungabunga umutekano hariya muri karere ka Cabo Delgado. Ubu uravye igihe ingabo z'u Rwanda zimaze muri Mozambique, zimaze gushika ku rugero rungana gute mu bikorwa byo gucungira umutekano muri Mozambique? Ni ibikorwa bimaze kugera ku mwanzuro ushimishije. Kariya karere ka Cabo Delgado kari karigariwe n'umutwe wa Ansar al-Sunna, ariko ubu ngubu mu mezi make tuhageze twabashije kugarura umutekano, tubasha gutuma yuko abaturage bagaruka mu ngo zabo, abanyeshuri bagasubira ku ishuri, za business zigafungurwa, ndetse n'ibi bikorwa by'izi sosiyete z'i Burayi na Amerika bigasubukurwa, kandi bikaba bifite ishoramari rikabakaba miliyari 50 z'amadolari. Uyore yari Olivier Nduhungirehe, umushikiranganji w'imigenderanire w'u Rwanda. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abandura Ebola barabandanya kwiyongera. Abajejwe amagara y'abantu bakaba bagabisha ko ishobora kubandanya irandaranda mu karere. Abategetsi bavuga ko abantu nibura 159 bamaze guhitanwa n'iyi ndwara. Inkuru ya Chansar Abimana.
abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko abantu bashasha 51 bemejwe ko banduye Ebola bituma igitigiri c'abamaze kwandura barenga 600. Uyu munsi mu gitondo hemejwe kandi ko hari umuntu yahitanywe n'iyo ngwara i Bukavu ku mugwa mukuru w'intara ya Kivu igenzurwa n'umuhari wa M23. Ivyo bikaba biriko biratera ubwoba ko iyo ngwara ishobora gukwiragira kure yaho yatanguriye muri Ituri. Ingaruka z'ico kiza ziriko zirakwira akarere mbere no ku rwego mpuzamakungu. Umugwi nserukiragihugu wa Kongo mu mupira w'amaguru wahagaritse imyimenyerezo yari itegekanijwe kubera ku mugwa mukuru Kinshasa kubera impungenge z'iyo ngwara. Amerika, kimwe mu bihugu bizoberamwo inkino z'igikombe c'isi kuva mu kwezi kuza, yavuze ko atamuntu izokwemerera kwinjira muri ico gihugu mu gihe aherutse guca mu bihugu iyo ngwara ivugwamwo arivyo Kongo, Uganda na Sudani. Muri iki gihe uwo mugwi wa Kongo wari usanzwe uri kurimenyerereza Iburaya. Hagati aho abategetsi ba Amerika bajejwe umutekano w'imipaka bavuga ko indege ya Air France yariko yerekeza i Detroit yahagaritswe ikajanwa muri Canada inyuma y'uko umuntu ava muri Kongo yemerewe kwinjira muri iyo ndege bihenze. Urakoze Chansar. Mu myidagaduro umunyamuziki w'icamamare wo muri Nigeria Wizkid yanditse amateka yo kuba umunyafrika wa mbere afise indirimbo zumvirijwe inshuro nyinshi ku rubuga rwa Spotify. Vyinshi kuri nkuru Latifa Mutesi, BBC Gauza Miryango i Nairobi. Urakoze Latifa. Muhinga bw'ivyuma watumira amateka toya duca tugaruka. BBC Gahuza Miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Ure tukaba tugeze ku isaha 12:42 n'amasegonda 50 i Kayonza mu Rwanda. Niyo masaha tugeze ko ikinyame mu Burundi n'umwanya w'ikinamico urunana. Kazena ndibezo mu maganya. Hagati aho yatakaje icyizere yari ifitemo cyo kuzegukana Chris. N'urunana. Ego ubaye ikireya. Ubonye mbaye iki se sori? None se ubwo ngubwo kwindobo n'injerekani binaze gutyo murapfike. Ugira ngo se nabitekerejeho buriya. None se reya niki mukobwa mwiza rwose kuzenza amarira mu maso. Sori. Mfite ubwoba ko Chris atangiye kugenda atera intambwe asubira inyuma. Byanjye nawe bishobora kuzarangira burundu. Taka mu izina rya Yesu. Ibyo uvuze rwose ntibikabe kandi ntugatekereze nabi gutyo reya. Wambajije impamvu ntekereza gutyo se ahubwo. Ndabizi ko ukeka ko Romani nkazamugutwara ariko buriya kubabonana rwose ni ibintu bidakwiye kugutera ubwoba. Ni gute se bitantera ubwoba kandi mfite ibimenyetso bigaragaza ko ntarebye neza ashobora kumwegukana burundu sori. Ibihe bimenyetso se? Nk'ubu Chris ntakinyoherereza ubutumwa bunyifuriza ijoro ryiza. Chris ntashobora kumvugisha atari jye umuhamagaye. Ariko ibyo birasanzwe mu rukundo rwose urusha undi umwanya ni umuhamagara reya.
ubu se koko wibagiwe ko Chris ari umuyobozi ku buryo arara atanyohereje na emoji imenyesha ibyiza bwanacya mu gitondo ntanambaza uko naramutse sori uko ni ukubura umwanya gusa cyangwa rumara inkwa muri mu mutima. navuze ngo rutindi rumara inkwi rwose atsindwe mu izina rya Yesu w'i Nazareti. ariko uzi ko niyo mwandikiye asubiza hashize nk'amasaha 8 sori kandi akanyihorera mbibona neza ko yasomye ibyo namwandikiye. shaho urabyoroshya kandi bikomeye umutima wanjye urababaye ku buryo ntashobora kubigusobanurira. kubabara ntacyo byakumarira Leya ni ugushaka icyo dukora mu maguru mashya. tugakora iki se? ahubwo mbwira icyaba cyiza gutera rumara inkuriya tukamutera ubwoba tukanamwiyama akareka kwikurura kuri Chris cyo si kimwe cyangwa kuguherekeza kwa Chris tukajya kumubaza impamvu agutendeka. ngo iki sori kuki se tutabimubaza Leya none se we ko akubabaza agutendekaho iriya rumara inkwi abona hari aho muhuriye koko? kutaza ngo tugende kandi nshaka gucika mama kaze. wapisha ndeme ngeze hano iwanyu numva mu nda biranze. Umva mu nda biranze gute? njye n'ubundi nari nshonje ngeze hano impumuro y'ibiryo ituma ndushaho gusonza. urashonje nawe si iwanyu nta gikoma baba baguhaye kaze? umva ndemeza ni ukuri igikoma habe n'amazi. nanjye se shaho ko mba nanyweye icyo umwana yasigaje cyangwa nkakiba. utambwira ko mama wateka amandazi agahumura kuriya ntagoye na rimwe. we mama n'umuzi arakwima ndeme wanditse kaze. mbwira yewe ubu urahumurirwa nawe ushonje nkanjye? njye sinshonje pe nariye ku byo mama yatekeye umwana. njyewe rero ubu ngubu ndashonje ku buryo numva nshobora no gupfa. urabeshya kaze ukaba uzanye umupira ngo tujye gukina. ungere neza wama ku biryo ni ukuri uzi ko naburaye. numva naguha ibyo nkwiyehe kaze. ubu winjiye hariya mu nzu iwanyu koko ntiwazanira irindazi rimwe tukarisangira? mama ntiyarima yewe ariko hari icyo twakora. mbwira we ni ukuri ndashonje cyane. nshobora kwinjira mu nzu nkahamagara mama nkamujijisha. wamara kumujijisha se ukajya hariya mu gikari aho atekera ugateraho nk'amandazi 2 wabikora akaze? ndeme ubwo ntunyinisha? ndagukinisha kandi nanjye mba nshaka irindazi ntarime kaze. niba uzi ko wamuhamagara akakwitaba hita ubikora. uriyizeye kaze? ushobora kuhita uyavudukana vuba vuba nkagusanga ku kibuga tukayarirayo. ayiwe ndagukanze umukobwa mwiza. byakugendekeye bite ko mbona watwaye n'ibitekerezo? mfite ikibazo kinkomereye ariko ni icyanjye bwite mugi. ku buryo utambwira ngo nkugire inama? oya ntabwo ari ngombwa rwose kubivuga. humura mu ijuru hari Imana ishobora byose kandi itanga amahoro n'uyegerera gushakira ibisubizo sibyo? ubu se kumva yifitiye ibibazo ibyo nanjye kukubwira uwabireka koko. wari uje kumbaza iki mugi? yewe ni amakuru numvise ejo nyatekerezaho neza nsanga wowe nk'umwarimukazi kandi ukiri muto unamenya neza ibigezweho waba uyazi. ni amakuru arebana n'iki? ngo ni gahunda nshya yashyiriweho abarimu yo kubahugura mu rurimi rw'icyongereza. ngo ngo ni gahunda igomba gufasha abarimu kwihugura mu rurimi rw'icyongereza bityo bikadufasha kunoza imyigishirize. ko numva ibyo uvuga ari ubwa mbere mbyumvise se. wowe rero umukobwa ukiri muto w'umu.com. ngo umuki? umu.com ntiwari uzi se ko ariko tubita mwe ba nyamuza vuba mu burezi mbese abakiri bato bashobora kugendana n'ibigezweho. ubundi si byo wabyumvanye nde? nabyumvanye mwarimu Budensiya. asigare bato ubwo uje kumbaza amakuru wumvanye Budensiya na rero? kuko nawe ari ayo yabwiwe akaba atasobanukiwe neza niyo mpamvu nje kukubaza. wasanga ari n'ibyo yahimbye. ubundi se ko njye nta kibazo mfite mu rurimi rw'icyongereza urumva ibyo bimariye iki? nyamara ngo irareba abarimu bose. ndeka nifitiye ibyanjye bibazo bimpangayikishije mugi kandi nk'uko maze kubikubwira njye nta kibazo mfite mu cyongereza rwose icyo nzi kimfasha kwigisha abanyeshuri banjye. nyamara ushaka amakuru wowe birakureba kuko ukiri muto naho se ubundi njyewe ku myaka yanjye
ubundi urumva nkwiye guhangayikishwa n'izo gahunda zo kwiga icyongereza? mvuze nduri cyane bagucakire. nahagaze ceceka aho vuba nta soni ye baba we ese uyu niwe kaze ni njyewe mana yanjye we ubu wari unyibye rero niko wa mwana we ibi ni ibiki koko mbabarira mama ndeme niko kaze ubu ugiye kuzaba umujura kabuhariwe pepe koko aya mana yahawe nani nawe nani isoni erega umwana ungana nawe atangiye kugenda mu ngo z'abantu wiba koko icyo uhasanze cyose umuntu akwihoreye uzi ko hazavamo umujura akarundura koko umena n'izindi pfuka amavuba erega nari nshonje mama ndeme iyo ushonje suriba amagana 3 yose we uzi ko urumva amafaranga amagana 3 yose ni ukuri mu mbabarire ntabwo abantu yema manini meza nta n'isoni ni ukuri mu mbabarire ntabwo nzongera ngiye kugukubita akaze ndemeze we nshakira inkoni nziza nkubita umwana hano Mademeza we no nkubita n'inzara mfite ndetse nimvira ni ukuri we ndagukubita kandi nindangiza musheze kujyana iwanyu njye kubihanira oya ntujye kubibwira mama ariko mpamvu ndi muzima ni ukuri wihorere uva hano ujye kwiba n'ahandi ndakujyana oya sinzongera haguruka tujye iwanyu njye kubicuza amandazi wari watsindagiye no mu mifuka yawe senyine va tugende mbere ko nazongera ko nari nshonje mama ndeme ubwo ngitangira ubucuruzi bwanjye sinshaka injagatira ziza zinkinaho imikino nk'iyo ngiyo va tugende vuba none ndapfuye we mama aranyica ni ukuri mbabarira se zirandangurira ifarini zirandangurira amavuta cyangwa zirangurira isukari n'inkwi zo kuyatekesha va tugende ko uhagaze ku nzira se utegereje nde mugi kwari we nari ntegereje ra njyewe cyane rwose ariko rero hagati aho ya makuru yawe nta wundi muntu yazi ubudensiya uravugisha ukuri se wongera ubaze neza ahubwo wasanga aho uwo mwarimu yigisha ari bo bonyine bafite iyo porogaramu yo kwihugura mu rurimi rw'icyongereza wenda bitareba abarimu bo mu gihugu cyose ko yambwiye ko ari porogaramu ireba abarimu bose ra waba wagerageje no kubaza abashinzwe uburezi se oya da nabajije bamwe mu barimu bagenzi bacu uzi ko naringize ngo byibura wabajije nk'ushinzwe uburezi ku murenge cyangwa ku karere mugi oya da rwose gusa abarimu bagenzi banjye nabajije bose nasanze nta makuru bafite ari nayo mpamvu nyine nkubwira ko iyo porogaramu uvuga itari mu gihugu hose nta kibazo ndabyikurikiranira mugi ndongera muhamagare mubaze yego kuko njyewe ibintu bishya nk'ibyo cyane cyane ibyo kwihugura kugira ngo nunguke ubumenyi bushya ndabikunda nubwo nkunda kunguka ubumenyi bushya ariko noneho umugisha mbonye bitanshishikaje ntushaka kwihugura mu rurimi rw'icyongereza kugira ngo wunguke ubumenyi buzagufasha mu kwigisha abanyeshuri bawe mugi ubu se umaze imyaka ingahe mu burezi budensiya yego ni myinshi ariko ubumenyi bushya buhora bukenewe mugi sinigisha nawe urabizi ko ururimi twigisha ari icyongereza kugira amahirwe rero tukabona uburyo bwo kukihuguramo njye ndumva ari ibintu byiza pe maze guhinda gusa ubu njye ku myaka yanjye urareba ukabona nyiri uwo kwicarana na mwarimu ngo ndiga subiza se nyine ntabwo ari uguhinda ni ukuri mugi none se ni ibiki tuzaba ubyumve nk'uburyo bushya buje kudufasha kumenya neza ururimi rw'icyongereza kugira ngo imbogamizi twahuraga nazo mu kukigisha zigabanuke umva imyaka mfite si yo kwirirwa nihinga ngo ndihugura akongereza gake nzi karamfasha mu kwigisha hari ibindi nkunze ko uvuze ngo akongereza gake nyine mugi mubeshye se ntunyerensa ariko ndakazi pe si ukugukerensa ni ukuri ariko nta cyiza nko kugira amahirwe yo kubona uburyo bugufasha kongera ubumenyi wari ufite ahubwo rwose ubu ngomba gushakisha amakuru neza kugeza nyabonye nanjye ngatangira kwihugura nakubwira iki budensiya uzihugura hawe n'ahanjye oya se rwose ngo uhaye uburenganzira oya nzihugura ahanjye nawe uzihugura hawe twembi turi abarimu
ahubwo nkigera mu rugo ndahamagara uwampaye amakuru musobanuze neza ibirebana n'iyo gahunda yo kwigisha abarimu icyongereza. nyamara wabona wiruka ku bintu bitazanagera inaha ngaha. Nibiba ngombwa ndabaza na headmaster wacu. Ntiwabona ari uko adafite amakuru, iyo yagira ari kudukurikiranira natwe tukagerwaho n'ayo mahirwe abandi barimu bose bahawe yo kwihugura mu rurimi rw'icyongereza. Ese ko utangiye kureba ku isaha kiri? Ese urabona butijereya? Ndana uyu munsi ndumva nshaka kuryama kare. Kandi aribwo nari ngihisha mbonye akanya ko kwicara iruhande rwawe. Njya ahubwo ndumva wahaguruka tukegera ameza tukarya. Ubundi nkajya kuryama nawe ugataha reya. Ibiki? Wese ntunaniwe sha? Dore wavuye mu kazi aho kugira ngo utahe uza hano kunyitaho. Kukwitaho ntibinaniza kiri. Nta n'ubunebwe bintera rwose mbikora mbikunze. Cyokora rwose uri umukobwa mwiza ndabigushimira. Imyenda nasize hano mu ruganiriro yose yandaritse wayandura uyitera ipasi. Nta mpamvu yo kunshimira nabikoze kubera urukundo kiri. Uzi ariko nkigera ko nikanze. Uzi gusiga ibintu biteye hejuru ugasanga bitunganije impumuro y'ibiryo byiza ikagusanganira. Reya wakoze cyane. None nari mpugutse ngira ngo tuganire uti ngiye kuryama. Nanjye singereya no munaniro w'akazi kandi ntinze gato biriya biryo byakuvunnye ubiteka naryama ntabiriye. Ni ukuri hari ukuntu usigaye witwara bikababaza umutima wanjye kiri. Ngiye nkubabariza umutima cyane rwose. Nanashakaga umwanya ngo tubiganireho wenda umutima wanjye uruhuke none utangiye kunyuhura. Ko naba ndi umuntu mubi cyane we kubabaza umutima wawe koko? Wibigira urwenya kandi njye mbabaye kiri. Mbwira nukuri icyo nakoze kikakubabaza nihane. Kiri. Karame. Kuzi ko ngukunda nabikubwiye kenshi. Kuki ushaka kumbabaza unshyira mu ihiganwa n'undi mukobwa koko? Ngo mwihiganwa? Mwihiganwa na Nyesi. Ko nari nzi ko ibyanyu byarangiye aje mu buzima bwacu ate koko? Niki cyaguteye gutekereza gutyo reya? Uko bizi hari induru ivugira ubusa ku musozi se kiri. Urumva nakubaza icyo kibazo ntafite impamvu. Wowe nsubiza kuki koko? Kuki ushaka kumbabariza umutima kiri? Ngo rero arasaba Chris kumukura mu gihirahiro. Chris ko ntacyo amubwiye ntuzacwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano Urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Nuko rero n'abakunzi bo gikino Urunana nimba cabacitse murashobora kugisanga ku rubuga ngurukana bumenyi nkuko mwavyumvise ni kuri bbc.com agakwego karyame gakitse gahuza uzoca rero usangaho iki gikino. Ni hano rero turangirije amakuru yacu yo kuri uno wa kane igenekerezo rya 21 z'ukwa gatanu 2026. Mwumvise ko ikiza ca Ebola mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibandanya kirandaranda aho abantu bashasha 51 bemejwe ko bayanduye, nayo i Bukavu hakaba n'umuntu yemejwe ko yahitanywe na yo. U Rwanda nagwo rumenyesha ko rugiye kubandanya ibikorwa byago byo kugarukana no gucungera umutekano mu gihugu ca Mozambique
mwumvise vyinshi ku nsiguro zatanze na Olivier Nduhungirehe umushikiranganji w'u Rwanda ajejwe imigenderanire. Amakuru yarahagarariwe na Latifa Mutese, muhinga bw'ivyuma yari Okot Onyango. Bernard Bankukira nkaba ndabashimiye ndabipfuriza kuronerwa aho muherereye.